Namakuru agezweho noneho ibi turabyitiki. Mama 23 yongeye gukora icyo twakwita agashya gakomeye cyane ikosora ku gisirikare cya AFCM 23 kimaze guhereza iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'ingabo z'u Burundi FDNB, ndetse biravugwa neza ko iyi operasiyo y'ikinyejana neza. Namakuru agezweho nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa. Mama 23 imaze gutwika imodoka zigera ku 8. Ni imodoka zirimo izi ntambara ntoya, imodoka zimeze nk'ari sefu zitwara abayobozi b'igisirikare, imodoka kandi irimo na ambulance igenda inyuma y'izi modoka nyuma yuko babakeka ko hagize ikitambika cyangwa hakaba accident, hashobora guhita hatangwa ubufasha bw'ibanze cyangwa se ubuvuzi bw'ibanze. Ibi Mama 23 irabisoje neza ku makompra n'amarokete, bivugwa neza ko hari n'imitego irimo amagrenade yaremaze gutegwa muri uyu muhanda. Ni inzira ituruka mu bice bya Mikenke yerekeza hafi na Puezero ku munara, ariko kandi ibi bice bya Puezero Mama 23 ifite igice kontrola ni nacyo kinini ingabo za leta ya Kongo, igice cyazo ndetse n'abarundi bisa nka hari igice kinitaruye AFC Mama 23. Mu kuza rero abasirikare bakomeye mu gisirikare cya leta ya Kongo bari bacungiwe umutekano ukomeye cyane mu kirere, drone zigera kuri 2 zisirikira zigenda zireba ko ibintu ari amahoro. Bari bashyiriweho cortege ikomeye cyane, imodoka z'intambara ndetse abagiye mbere bagenda babungabunga umutekano ku muhanda. Bivugwa neza ko bisa nkaho Mama 23 bari kuyikeka ariko bakavuga neza ko n'icyaba bagihandoringa kuko nta birindiro bya FC Mama 23 biri muri uyu umuhanda mu by'ukuri bigaragara neza ko unanyura mu ishyamba, ariko bikaza kugaragara neza ko uyu muhanda ariwo wabereyemo ibitendo bikomeye cyane. Mama 23 mu ikorosi ryahitwa ku Mujagi neza aha ni muri iri shyamba. Abasirikare ba FC Mama 23 bari bamaze gutegura icyo twakita nka ambushi, ariko na ambushi yatezwe ikurikiwe n'andi makompra menshi cyane. Kuri ubu ngubu abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo benshi cyane bamaze kugwa muri iki gitero, ariko kandi ntabwo twakwita igitero kuko Mama 23 yari yamaze kuba yashyira ibirindiro hafi aho ndetse hepfo na ruguru y'umuhanda, aho yateze mu muhanda ibiturika, ndetse ibi biturika kandi byari bikurikiwe n'abasirikare bari bamaze kwitegura, bagombaga guhita basheringa nta gutekereza, ndetse harimo n'imbunda ziremereye cyane zagombaga guturitsa iyi miryango ya sefu y'aya mamodoka yari arimo abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo. Nk'uko bigaragara aba basirikare kandi bisa nk'aho ari abasirikare batari bazi neza ko Mama 23 ishobora kuza kugira ubushobozi, kuko bivugwa neza ko hari hashize iminsi 2 hakorwa patrouille muri izi nzira, maze igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kikaza gutanga raporo ko ibintu ari amahoro, nta sasuri kivuga, ndetse ko ubwirinzi buhari butazahangarwa. Ibi kandi byaje gutuma izi drone zasengurukaga mu kirere nazo ziza gutungurwa, kuko bisa naho ntacyo zigeze zibona, kuko ubusanzwe drone ziba zishobora guscaninga zikaza kugenda zireba ibiri ku butaka niba nta mitego cyangwa se ibirindiro by'abasirikare bihari, kuko muri iri shyamba kureba bigoye. Iyi drone ibi bifitiye ubushobozi, benshi baribaza uko Mama 23 ibi yabikoze, bagatekereza neza ko yashoboraga kuba yarahacukuye indake zigera kuri 2, yaba ya hepfo y'umuhanda ndetse na ruguru y'umuhanda, kugira ngo iyi operasiyo ize kugenda neza. Ubu tuvugana na gahinda gakomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarundi muri rusange. Abari bagiye gusurwa bivugwa neza ko bamaze kwifata amapfubyi. Ibi byose byari ukwiga urugamba ngo barebe uko bakongera imbaraga zikomeye cyane muri iki gice. Niyo mpamvu hari haza abayobozi bo mu nzego za gisirikare, bivugwa neza ko bari biturukiye i Kinshasa. Umutekano wari wakajijwe ku rwego ndengakamere, ariko benshi cyane baribaza icyabanyuzemo kugira ngo AFC Mama 23 batungure kuri uru rwego. Ubu tuvugana i Kinshasa na gahinda gakomeye cyane. Abasirikare basigaye bakomeje kurasana na Mama 23, ariko banarwana gukura iyi mirambo ahangaha, kuko bisa nkaho bitari borohere. Hasigaye imodoka zigera kuri 4 nkuko bigaragara, izindi zahiye, ndetse bivugwa neza ko abasirikare bagerageje kuba basaba ramforo, kandi bikavugwa neza ko itatinze cyane. Ariko Mama 23 ntabwo yari ifite gahunda yo kujya muri duel yo guhangana cyane muri ibice, kuko bisa nkaho nta birindiro bikomeye hafite. Yari ifite gahunda yo kuza kumvisha izi ngabo ikazitega iyi ambushi, kandi yagezweho 100%. Intare za Sarambwe mu kurasana nabo zisa naho zikavaringa zaje kurengera muri iri shyamba, maze
maze abasigaye basigara barwana no gukura Maiti muri izi nzira, basigara barwana no kujyana inkomere. Iyi ambulance yaje kuba abana ntoya baza kwifashisha izindi modoka, bivugwa neza ko zoherejwe. Ibintu rero bisa naho ari agahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyongeye gukubitirwa mu bice bivugwa neza ko ari Mikenke neza nk'uko amakuru abigaragaza. Niki gitumye mu by'ukuri leta y'u Burundi yongera kwisanga iri kugwa mu mitego ikomeye cyane? Mama 23 yongeye guta mu mutego ukomeye cyane ingabo z'abarundi nyuma y'uko ishize ibirindiro bikwanganye ndetse by'abasirikare benshi cyane hafi n'umupaka w'u Burundi neza ibyatumye u Burundi bujya kuri pressure. Biravugwa neza ko Mama 23 yaje kumenya neza ko ingabo z'abarundi zifite gahunda yo kongera kudeployinga abandi basirikare baza ku gitugu bakaza ku kibi n'ikiza kugira ngo baze kuba bagerageza kuba hafi, kuko bisa nkaho Mama 23 ifite ikintu gikomeye iri gutegura. Ibi byakozwe ariko se byatanze iki? Benshi baravuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri ibyo kiri gukora hamwe n'abarundi ibyinshi bitari gutanga umusaruro bitewe nuko Mama 23 nk'uko byatangajwe na Tshisekedi ku munsi w'ejo mu nama ikomeye cyane yagiranye n'abanyamakuru ndetse n'abandi ba diplomate, yavuze neza ko kwinjirirwa gukomeye cyane kwakozwe na AFC Mama 23 ngo bakajya mu itumanaho ryabo bakumva ibyo bapanga by'urugamba, ingamba bafite ndetse nuko bazabikurikiranya. Ibituma Mama 23 ifite amakuru yose y'ibyo baba bapanga gukora mu gihe bo batari babizi ko bamaze kwinjirirwa. Ibi benshi bakabihuza nuko icyo gisirikare cya AFC Mama 23 ari cyo kiri kugenda kidomena nibura mu mezi agera kuri 2 ashize. Benshi bakabihuza n'aya mabanga Tshisekedi ndetse n'abakuru b'ingabo bivugiye neza ko bindiriwe na Mama 23, ariko Tshisekedi we ntiyatinye kuvuga neza ngo ko ari u Rwanda rwafashije Mama 23 mu kwinjira mu masysteme y'itumanaho nubwo nta gihamya abitangira. Ibi rero birakomeza kugenda bishyira ku gitutu Tshisekedi ndetse na Neva biyemeje guhangana n'abaturage bo kuri ubutaka bwa Kongo baharanira uburenganzira bwabo. Ni inkuru zamaze kuba kimomo. General Sultan Makenga uyu kandi ntabwo akomeje kugenda aryama ngo asinzire. Uyu mugabo mukuru w'ingabo za AFC Mama 23 General Sultan Emmanuel Makenga yongeye guca amarenga yuko agiye kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane ingabo z'u Burundi zakomeje kugenda zigaba ibitero bitabarika ku birindiro by'ingabo za AFC Mama 23. Izi ngabo kandi zakomeje kugenda zikora ibyo kwidefana ndetse no kwirwanaho, rimwe na rimwe nazo zikakora ibitero bigamije kuburizamo iyi mipango. Kuri ubu ngubu n'abasirikare bakaba ibihumbi 20. Ni imibare myinshi cyane iri hagati y'ibihumbi 17 n'ibihumbi 20 nk'uko benshi bakomeje kubivuga. Abangaba bamaze kugezwa mu gice cya Kivu y'Amajyepfo ahangaha neza hafi n'umupaka w'u Burundi. Biravugwa neza ko abasirikare bari buze mu byiciro bigera kuri 5, bibiri byamaze kuhagera byiganjemo abasirikare benshi cyane ndetse bafite n'intwaro zisa naho ari nshya. N'abasirikare basa naho bafite amaraso mashya, bisa nkaho bari mu bamwe bamaze iminsi basoje amasomo ya gisirikare. Bivugwa neza ko ari amatsinda akomeye cyane, buri tsinda rifite icyo rishinzwe ndetse riri specialize muri cyo. Amakuru akavuga neza ko abarundi bamaze gushya ubwoba ku buryo bukomeye cyane. Mama 23 ku bihumbi 20 hafi by'abasirikare byamaze kuba bijya hafi n'umupaka mu rwego rwo guhangana abasirikare b'abarundi. Hari abambukaga bakanyura Panya ndetse bakaza bakagaba ibitero shoma kuri AFC Mama 23. Ibi byagiye bishegesha ku buryo bukomeye cyane. Ikibazo cyabonewe umuti. Mama 23 yamaze gushinga ibirindiro mu bice bitandukanye. Abasirikare b'u Burundi ubwo bwabatashye FARDC ntabwo nakubwira. Hakurya ibujumbura ndetse na Gitega telefone ziracicikana hamwe n'Kinshasa. Barabwirwa neza ko Mama 23 ngo yazanye abasirikare bataramenya aho baturutse. Benshi baravuga neza ko ari umubare munini cyane wateye ubwoba abasirikare yaba bayoboye urugamba ku ruhande rwa FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi, yaba n'ingabo za Angola ziri kuri urugamba. Basa naho kongera guhangana, bisa naho Mama 23 noneho ishobora no kuba yabonye ubushobozi mu bijyanye n'abasirikare bwo kuba yabatandukanya neza ikabagota maze ikaza kugenda ibacucuma gake nk'uko ibimenyetso bibigaragaza. Amakuru avuga ko igisirikare cya AFC Mama 23 ibi byagikoze mu rwego rw'uko ingabo z'u Burundi zimaze iminsi zarasizeho ngo icyo bakita ingamba z'ubwirinzi. Mama 23
ikora ingamba z'ubwirinzi zibakubye nka gatanu. Ubwoba ni bwose, abasirikare b'abarundi barareba hakurya bakabona M23 irimo irabareba ikijisho, ndetse bisa nk'aba basirikare no kubareba byonyine biteye ubwoba. Ni intwaro nyinshi cyane M23 yongeye kuzana hafi n'umupaka w'u Burundi muri ibice bya Kivu y'Amajyepfo hafi na Uvira. Ibi byose biragaragaza neza ko M23 iri gutegura ikintu gikomeye cyane. Amakuru avuga neza ko ku murongo wa telefone General Inyene Cyubahiro Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi, yahise ahamagara hakurya Kinshasa, ahamagara telefone ituruka hano i Bujumbura yerekeza i Kinshasa, abwira Tshisekedi neza ko noneho AFC M23 yariye Karungu, ndetse ko yazanye ngo abasirikare bataramenya aho bavuye, dore ko bamwe banavuga neza ko M23 ngo hari ibihugu byamaze kuyiha ingabo. Mu by'ukuri iki ni ikinyoma gikomeye cyane. N'abasirikare ba AFC M23 ifite abasirikare benshi cyane ndetse batari mu nshingano, ahubwo bamwe bagenda bafata amakosi atandukanye bitewe n'ibyo bashaka kwispecializamo, abandi bakomeza kugenda bakora ibintu bitandukanye birimo kumenyera iki kibuga. Ngira ngo mwarabibonye mu mezi 3 ashize byonyine M23 yakoze pass out y'abasirikare barenga 30,000, kandi yari isanganywe n'abandi, hari n'abandi bari ku makosi ya gisirikare ku ma training wing. Ibi byose byakomeje kugenda bisa nkaho M23 yari iri kwitegura mu gihe abo bahanganye bo batsindwaga igifite n'aba basirikare. Twavuga neza ko batari bahagije. Bamwe baravuga bati harwana umutima, ndetse ibi bikoresho kubigira ushobora kuba utazi kubikontorora ndetse no kubikoresha nabyo nta kandi gahinda. Ibimenyetso bikomeje kugenda bigaragara. Rero abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri ubu basa naho bagize ubwoba bukomeye cyane mu bice bitandukanye, nk'uko amakuru ari kugenda bigaragaza. Abarundi bose nakubwira baratekereza ko AFC M23 ishobora no kubatungura ikambuka umupaka maze ikaza kugenda ibihanangiriza. Izi telefone nakubwiraga zacicikanye. Rero biravugwa neza ko Tshisekedi yabwiwe ko agomba kugira ikindi kintu akora byihutirwa, bitaba ibyo ngibyo bakoreye bikaza kuba impfabusa, kuko babona ko M23 nibura intege yari ifite yazikubye hafi gatanu, mu gihe bo ahubwo abasirikare bafite ndetse bisa nkaho imibare yabo yamaze gusubira inyuma cyane, ndetse n'imbaraga zabo zamaze gucika. Nibura bivugwa neza ko yicwa ry'abayobozi b'iki gisirikare umunsi ku munsi ryonyine ryashegeshe ku buryo bukomeye cyane aba basirikare, nk'uko amakuru agenda abigaragaza. Ibi byose rero birakomeza kugenda bigarukwaho, ariko nako igisirikare cy'u Burundi cyamaze kujya kuri pressure ikomeye cyane kurusha ikindi gihe. Ingabo z'u Burundi zirimo zirajya kuri pressure, nyamara interne mu gihugu nabo umutekano ntabwo umeze neza, kuko barikangana abavuga rumwe na Tshisekedi ndetse ko yakomeza guhabwa abasirikare. Barahari abatifuza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yongera kohereza abasirikare kuri ubutaka, barahari abatifuza ko Tshisekedi yakongera nyine guhabwa aba basirikare. Hari abandi nabo batifuza neza ko General Neva yakongera kwiyamamaza ngo atorwe mu matora ari gutegurwa kuri ubutaka bw'u Burundi y'umukuru w'igihugu. Abo nabo barahari mu nzego za gisirikare. Rero bisa naho harimo uruntu kutumvikana, gushondana ndetse no gukomeza kugenda barebana ayingwe, ku buryo benshi bavuga neza ko isaha ku isaha hashobora no kuza kuba ikimeze nkaho ari ugutungurana gukomeye cyane, maze hakaba habaho abasirikare bakomakomeye ku butaka bw'u Burundi mushobora kumva bamaze no gutembagaza umukuru w'igihugu, ndetse bakaza gutekinga over, bakaba bakicara muri iyi ntebe y'ubutegetsi. Ibi rero byose biri gukubitiraho hakaza kubamo n'akagambane gakomeje kuvugwa ku butaka bw'u Burundi mu gisirikare. Benshi bakagaragaza neza ko M23 yakoze ari ugushyira pressure, igitutu gikomeye cyane kuri aba basirikare, nk'uko amakuru abigaragaza. Ubu tuvugana harumvikana ibiturika mu bice bitandukanye ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, Kabunambo amasasa aravuga, Mikenke amasasa aravuga, Poezero sinakubwira. Imihanda yerekeza mu Minembwe Amadubu yo yakomeje kugenda afunga, ndetse bisa naho aba basirikare batwirwaniho bakomeje kugenda bakora ibishoboka byose bagangana n'izo wazarendo ziba zikomeza kubagabaho ibitero. M23 muri plane nayo ikomeje guhagarara bwuma, ndetse ibyakomeje guca intege igisirikare cya leta ya Kongo kimaze gukora nibura ibitero birenga 50 mu minsi itandukanye, nyamara bitagira ku ntego zabo zo gusubiza AFC M23 inyuma. Ibi rero benshi baravuga neza ko utarabikoze yasibye, kuko yazanye abasirikare benshi cyane biyongereye kuri iyi mirongo y'imbere ku rugamba.
Ni inkuru zigezweho none zemeza neza ko abacanshuro aba ni abasirikare b'abazungu baje gutanga umusada ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Noneho ibyababayeho bisa no kureba intare mu maso, intare kandi yakomeretse igomba kukugira nabi uko byagenda kose. N'amakuru agezweho agaragaza neza ko igisirikare cya FCM23 cyongeye gukora operasiyo ikomeye cyane kiza gutungura abacanshuro bari mu nyubako bivugwa neza ko basanzwe bacumbikamo. Ibi kandi byakozwe mu ibanga rikomeye cyane aho abasirikare basanzwe barinda iyi nzu baje gutungurwa n'igitero cya FCM23 yaje kugira amahirwe akomeye cyane itungura abacanshuro nta gikoresho, basa naho bari mu kiruhuko, aho bivugwa neza ko yabasanze barebana amaso ku maso neza. Ibintu byatumye aba bacanshuro bagera kuri 3 bonyine aribo babashije kuba baraswa nk'uko amakuru abigaragaza, abandi baza gusubira inyuma ndetse hatangira kubaho kurasana gukomeye cyane. Inkuru ziraturuka Uvira mu isantere ziravuga neza ko ari operasiyo ikomeye cyane ya M23 yatumye hafatwa n'umucanshuro umwe muzima wajyanywe ku bandi bamaze kuba 13 bafashwe mu bihe birenga 6 bitandukanye. Ni operasiyo zitandukanye abacanshuro bo muri Kivu y'Amajyepfo ntabwo byigeze bibahira kuko basa naho batagize aho kwikinga n'ubwirinzi budasanzwe. Abacanshuro bari gukora ku gishoboka cyose kugira ngo haze kuboneka igisa naho araho kumenera. Ikirere cya M23 muri Plaine d'Or bivugwa neza ko kirimo ubwirinzi bukomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo kandi kikaba kibizi neza ko kitarigarurira iyi Plaine, bisa nkaho M23 kwisubiza inyuma bitakunda. Aha rero niho bamwe bakomeza kugenda bagaragariza neza ko iki gisirikare cya FCM23 kiri gukomeza kugenda kigerageza kuburiza mu ibitero aba bacanshuro. Rero bivugwa neza ko yari inzu bivugwa ko irimo abacanshuro bagera kuri 6, hagati ya 6 n'8, ariko M23 muri iyo operasiyo yaje gusanga abagera kuri 3 hanze, ndetse amakuru akavugwa neza ko aribo banarashwe, undi umwe yaje gufatwa mpiri. Nyuma yaha haje kuza ramforo y'abasirikare bivugwa neza ko ari abasanzwe babarizwa muri batayo ya 3 yaturutse ku butaka bw'u Burundi. Barasanye ku buryo bukomeye na M23 nyuma yo kumva amasasu aturika, ariko yari amasasu y'imbunda ntoya kuko izi ngabo yaba M23 ndetse n'abacanshuro barwanye barebana hakoreshejwe uburyo bwa gikomano ndetse n'intwaro ntoya, biza kurangira abacanshuro bahasize ubuzima. Gusa amakuru avuga neza kuretse umusodo umwe wa M23 wakomeretse ndetse umukomando umwe mu bari muri operasiyo, nta musirikare wa M23 wasize ubuzima. Ibyo benshi bagaragaza neza ko iyo operasiyo yari yapanzwe, ndetse M23 kugeza ubu yongeye gucakira ndetse ikora ku bacanshuro, dore ko binavugwa neza ko umubare wabo wamaze kugabanyuka. Bamwe bamaze kwiyerekeza za Kisangani, aba bakabikora mu buryo busa no guhunga igitero gishobora kuza kubagabwaho. Ni igitero cyakozwe mu buryo bwa operasiyo kandi kaza gutegurwa mu buryo busa naho butoroshye kuko ntabwo ari igitero cyakoranywe ibibaraga byinshi cyane bagenda basheringa. Ni ukwinjirira bakanyura za panya paka bageze kuri urugo nk'uko amakuru agenda abigaragaza. Ni inkuru zigaragaza neza ko abacanshuro kuri ubu butaka bwa Kongo batari koroherwa mu minsi ishize, nibura nko mu mezi agera kuri 2 cyangwa ukwezi kumwe n'igice. Twagiye tubagezaho inkuru zitandukanye z'ibitero M23 yagiye ikora ahari abacanshuro, dore ko nabo bakomeje kugenda bakora amakosa akomeye cyane, dore ko basaga n'abizeye umutekano nyamara batazi ko intare za Sarambwe ziba zibagenda runono. Inkuru zikavuga neza ko mu gihe izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi bakongera kugurutsa drone, noneho ko abantu baza guseka bagatembagara, ni nyuma yuko abacanshuro mu minsi ishize basaga naho batari kugaragara cyane, dore ko bamwe banasabaga gusesa amasezerano ngo bisubirire iwabo kuko urugamba basanze uko barutekerezaga atari ko rumeze. Nuko ingabo za leta ya Kongo n'abarundi bari bamaze iminsi bigishwa n'abacanshuro bafata umwanzuro wo kugurutsa drone ya kamikazi. Iyi drone niyo yabiyiciye bagenzi babo nk'uko bitangazwa, bagisizemo amakorodone nabi nk'uko bigenda bivugwa. Iyi drone irayoba ahubwo ikubita mu kampu y'abasirikare b'u Burundi, ndetse ahapfuye benshi cyane. Ibyanateje ntungunda zikomeye cyane aho Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi bongeye kuganira kuri iri sanganya rikomeye cyane, aho ingabo za leta ya Kongo zashinjwaga kwica aba barundi benshi cyane bakoresheje iyi drone. Nyamara biza kuba nkaho bigaragaye ko aba barundi nubwo bapfuye ariko ari amakosa atarakozwe ku bushake, kuko igisirikare cya leta ya Kongo cyagurukije iyi drone nabi mu
mu buryo busa naho batigeze babimetiriza. Ni amakosa akomeye cyane kandi si ubwa mbere akozwe n'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Nuko bimeze n'abacancuro kuri ubutaka ntabwo borohewe na gatoya, bakomeje kugenda bagaragarizwa nkaho bari guhigishwa uruhindu. Sibo gusa ariko M23 yagaragaje filozofi ikomeye cyane yo kugenda inyura mu bayobozi ndetse n'abafatwa nkaho ari bakuru muri iki gisoda cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, nibo yagiye yica mu bihe bitandukanye, bikaza gutuma basigaye baza kugenda basa naho batatanye, bagira inequilibre ikomeye cyane ndetse bakaza gutakaza concentration y'urugamba kugeza ubwo bazanye ababasimbura ndetse abayobozi bashya kujya kumenyera iki kibuga. Intare za Sarambwe ziba zaramaze kubacanaho umuriro. Ibi rero nibyo byagiye bitumiza ingabo zaba iz'Abarundi zaba FARDC ndetse n'ingabo za Angola bagenda basigara nk'aho ari imfubyi, kuko abo bafatikanyaga bagiye bapfa mu buryo tutasobanura, ndetse benshi bakavuga neza ko aba basirikare kandi b'igisirikare cya leta ya Kongo kugeza kuri ubu ngubu bakomeje kugenda bavuga neza ko igisirikare cyabo kitari kwitabwaho muri iki gihe. Abarundi bo basa naho bamaze kubivamo, bari kurwana ku bw'itegeko ry'ababayobora. Ibi rero byose biragaragaza intsinzwi ikomeye cyane. Abacancuro mu minsi ishize bagaragaje umutima w'uko bashakaga gutaha, ariko abashaka gutaha ni abaturutse mu gihugu cya Rumaniya, ndetse ngira ngo murabizi ko hari abacancuro bagera kuri groupe zigera kuri 3 zitaturutse mu bihugu bitandukanye. Hari abaturutse muri Amerika bo mu itsinda rya Blackwater, hari abaturutse muri Rumaniya ndetse n'abaturutse mu itsinda rikomeye cyane bivugwa neza ko ari itsinda ry'Abarusiya nk'uko bigenda bigaragara. Ibi byose rero birakomeza kugenda byerekana neza ko abasirikare b'abacancuro kuri ubutaka bw'u Burundi mu by'ukuri ntabwo bari guhirwa, urugendo rwabo ntabwo ruri kuborohera na gatoya, kuko ibimenyetso birabigaragaza cyane. Ni ibitero bikomeye cyane bikomeje kubica ndetse abandi bagafatwa mpiri nk'uko bitangazwa. Inkuru ibabaje cyane yongere gushengura imitima y'abasirikare b'u Burundi nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Amakuru atugeraho aremeza neza ko second lieutenant uyu nta wundi Ndizihirwe Elimeleki, n'amakuru avuga neza ko uyu yamaze kugandagurwa ku buryo bukomeye cyane n'intare za Sarambwe. Uyu Ndizihirwe Elimeleki ni umugabo w'imyaka 39 nk'uko bitangazwa. Amakuru akemeza neza ko uyu mugabo yari umwe mu bakomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Uyu yari umutoni cyane, bivugwa neza ko ari umwe mu bagize umuryango wa General Neva. Inkuru zikavuga neza ko uyu yatumwe muri supervision y'igisirikare cy'u Burundi ku butaka bwa Uvira, ni naho yaguye nk'uko amakuru abikeka abigaragaza, kandi bikavugwa neza ko uyu mugabo nubwo yamaze gupfa ariko bitaramenyekana uko urupfu rwe rwagenze, kuko ntabwo yari ari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Yari yatumwe kuri ubutaka, babivugwa neza ko yarahawe misiye yo kuza agasupervisa, akamenya uko ingabo ziri kwitwara, ibyo zikeneye, ndetse akamenya niba hari abakongerwa kuri ubu butaka. Uyu kandi Ndizihirwe Elimeleki, amakuru aremeza neza ko nyuma yo gupfa byateje ikibazo gikomeye cyane mu basoda b'u Burundi. Benshi bavuga neza ko bagenzi be aribo bamugambaniye nyuma y'uko umurambo we usanzwe hafi n'igipangu cye nk'uko amakuru abitangaza. N'amakuru yemeza neza ko nyuma y'uko byamaze kumenyekana neza ko abasirikare bari kuri ubu butaka habwa igihugu cya Kongo, by'umwihariko Abarundi baje gutanga umusada batishimye na gatoya kohereza uyu mwene wabo na perezida. Bivugwa neza ko ari umwe mu bagiye bagirirwa icyizere cyo kuyobora ibice bimwe bitandukanye by'ingabo, ndetse agashingwa inshingano bivugwa neza ko ataranakwiye nk'uko byagiye bigaragazwa, ariko benshi bakagaragaza neza ko ku ipeti ye ya second lieutenant cyangwa se sous-lieutenant nk'uko benshi babivuga mu rurimi rw'igifaransa, uyu mugabo inshingano yahawe ndetse n'ibyo yagiye ashyirwamo atarabikwiye. Bikavugwa neza ko uyu mugabo kandi hari gahunda yo kumwongera amapeti ku myaka ye 39 akaba yagera ku ipeti rya kapiteni, kandi bikavugwa neza ko uyu nguyu ngo yahaga perezida amakuru ya hafi aturuka mu basirikare, harimo n'abatavuga rumwe nawe ndetse n'abagerageza kumuvuga nabi. Uyu musirikare w'u Burundi second lieutenant Ndizihirwe Elimeleki cyangwa se sous-lieutenant Ndizihirwe
Elimeleki wamaze kugwa kuri ubutaka bw'igihugu cya Kongo. Benshi bakomeje kuvuga neza ko uyu mugabo yashobora kuba yarashwe na bagenzi be bamufitiye ishyari, ndetse bivugwa neza ko bamwohereje kugira ngo aze kubasupervisa bashyireho igitutu ndetse atange raporo. Benshi bavuga neza ko ari raporo itagira ikikora, nyamara benshi bakomeje kugenda bavuga neza ko intare za Sarambwe zishobora kuba arizo zakoze operasiyo karabutaka, dore ko yarashwe neza neza yenda kwinjira mu rugo yaracumbitsemo. uyu mugabo yari afite iminsi yonyine 4 kuri ubutaka bwa Uvira. Bivugwa neza ko yagombaga kujya agenzura ibiri kubera ku butaka bwa Uvira bikorwa n'ingabo z'u Burundi mu nkengero zaho, ndetse akamenya uko operasiyo ziri gukorwa ndetse n'ibikoresho ndetse uko ikintu cyose gihagaze ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi. Gusa uyu kandi bivugwa neza ko yoherejwe, bivugwa ko asa naho yari yoherejwe, ariko kandi uyu mukuru w'igihugu akamwohereza mu rwego rwo kugira ngo hamenyekane amakuru y'abasirikare bari guteza abandi umwuka mubi kuri ubutaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba barundi baje gutanga umusada. Uyu mugabo w'imyaka 39 w'abana 2 n'umugore umwe, ubu tuvugana yamaze kuba yagwa kuri ubutaka bwa Kongo. Igikuba cyacitse rero, uribaza ngo byahise bigenda gute hakurya i Bujumbura ndetse na za Gitega. Amakuru avuga neza ko harimo bamwe mu basirikare bakuru batangiye kwigamba ko aribo bagize uruhare mu guhitana uyu mugabo, ndetse bivugwa neza ko babikoze kugira ngo bumvishe perezida w'iki gihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, uyu wo mu muryango we wa hafi, ndetse akaza kuba ari nawe wamuhaga amakuru y'ibijyanye n'abatamuvuga neza. Ibi rero birateza intugunda zikomeye, birateza bamwe gufungwa, abandi kuza gukora ikimeze nkaho ari ukwigomeka kuri leta. Abasirikare benshi cyane basa naho batishimye kuri ubutaka bw'u Burundi, baragaragaza agahinda, baragaragaza icyuho, bavuga neza ko batewe na perezida wabo wohereje abasirikare ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Tugeze ubu ntabwo perezida w'igihugu cy'u Burundi aragira icyo avuga kuri uru rupfu, kuko biranagoye, kuko ingabo ziri kuri ubutaka bw'u Burundi ntabwo akenshi azigaragaza nkaho ari nyinshi ndetse ko zikora ibyo zakabaye zikora. Yavuze ko hari abasirikare bakiyohereje gufasha umuturanyi, ndetse nk'uko yagiye abivuga neza ko ngo umuturanyi ari umuzimyamuriro, kandi akavuga neza ko nawe atakishimira guturana na FCM23, none urucira mukaso rugatwara nyoko. Abo mu muryango we batangiye kugwa muri iyi ntambara. Uyu kandi ntabwo yaraje mu ntambara, kuko mu mujyi wa Uvira rwagati nta bitero bihari ngo byari kumushyira muri risk, ahubwo byagaragaye neza ko yaraje kumera nk'uneka amakuru. Benshi bivugwa neza ko ari nabyo bamuhaye mu gihe we yavugaga neza ko aje muri supervision y'ingabo n'abasirikare ngo amenye uko babayeho ndetse hagirwe improvement yakorwa. Ubu tuvugana na agahinda gakomeye cyane, gusa igihari ni ukumenya ese ni mama 23 yamuhitanye muri operasiyo cyangwa n'abasirikare bagenzi be bamugandaguye nk'uko nabyo biri kuvugwa. Ibi turaza kugenda tubimenya muri aya makuru. Igihari ni uko Ndiziwe Elimeleki Suriyetona yamaze kwicwa, umwe mu bahafi mu muryango wa perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Ni inkuru ikomeje guteza ikibazo gikomeye cyane, ndetse kiza kuba gifata urwego rundi mu masaha ari imbere. Turagenda tukubwira uko biza kurangira. Ndakubwira nanone ko amakuru atugeraho yemeza neza ko ibikoresho birimo tata z'intambara, ubwo ndavuga nyine bya imodoka by'intambara bigera kuri 12 byongeye kugaragaramo 23 ibikura mu bice bya za Uvira. Inkuru iravuga neza ko 23 ishobora kuba yatangiye kwerekeza mu bice bya za Warikare ndetse na Karemi, nkuko byagiye bigaragara ahandi hari ibitero bikomeye cyane, nyuma ko 23 ibona neza ko yamaze kunegekaza izi ngabo za leta ya Kongo bahanganiye muri umujyi wa Uvira. Turi ko abarundi bananiwe n'abari baje mu bikorwa bindi bari kujya bahura n'uruva gusenya. 23 yongeye kwa advancinga ku buryo bukomeye cyane, ndetse aho benshi bagaragaza neza ko nta gahunda yo guhagarara. Territoire ya Karemi ubu tuvugana hakomeje naho kumvikana ibiturika biremereye cyane. Ni nyuma yo ko 23 nanone ikoze tombe nk'uko byagiye bigaragara, ndetse benshi bakavuga neza ko 23 nawe uzayihagarika, mu gihe umujyi wa Tushunguti uyu nguyu werereye muri groupement ya Ziraro muri Karehe nyine, aha naho hamaze kubatombe nk'uko bigenda bigaragara.
Inkuru zigezweho none haziremeza neza ko igisirikare cya M23 nyuma y'ibibazo iminsi bivugwa ndetse hakavugwa amakuru yemeza neza ko iki gisirikare kigiye kongera gusubira mu mujyi wa Uvira. Amakuru agezweho none haragaragaza neza ko iki gisirikare cya M23 kirinze kongera kwinjira muri uwo mujyi ku manywa ndetse kikaza gufata umwanzuro wo kuza kwitwikira ijoro. Na makuru agaragaza abasirikare b'igisirikare cya M23 nyuma yo kurasana ku buryo bukomeye cyane iminota irenga 36 n'igisirikare cyari kirinze hafi n'umujyi wa Uvira, by'umwihariko mu nkengero neza mu marembo. M23 irarusuritse irarusunika neza birangira ruguyemo. Amakuru agaragaza neza ko intare za Sarambwe zamaze kuba zishinga ibirindiro bya mbere mu mujyi wa Uvira, ndetse abasirikare bizi ntare za Sarambwe amakuru avuga neza ko bari kuraswaho cyane ariko bamaze kugera muri uyu mujyi. Ese M23 iraza kuguma muri uyu mujyi cyangwa se irafata umwanzuro wo gusubira inyuma kugira ngo yitegure neza? Benshi bati intare za Sarambwe ibi biba zamaze kubipanga ndetse biba byaranateguwe igihe kinini cyane. Amakuru aragaragaza neza ko igisirikare cya M23 cyamaze kuba kigera mu mujyi wa Uvira. Ni inkengero z'umujyi wa Uvira aho M23 yatangiye kuzenguruka, ariko kandi uyu mujyi wa Uvira M23 ntabwo irawigarurira. Nta masasu menshi cyane yigeze avuga uretse kurasana gukomeye cyane kwabaye hagati y'iminota 36 na 40 hafi aho bivugwa neza ko igisirikare cyari kiri ku burinzi cy'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bageragezaga guhagarika M23 biza kurangira ibarasheho ndetse biza kurangira basubiye inyuma, ndetse cyaje gutuma nyuma y'iminota 20 gusa M23 izana abasirikare bari ku murongo nk'abari biteguye gukora patrouille ndetse bazenguruka muri ibi bice. Ubwo babwongera gutaha abasirikare b'u Burundi. Noneho hakurya i Bujumbura bisa nkaho hatangiye ikikango gikomeye cyane. Haravugwa ko abasirikare b'u Burundi bamaze gushya ubwoba ndetse bamaze kugira ubwoba ndetse batangiye kwikanga ko M23 ishobora kongera kubakorera nk'ibyo yabakoreye ubushize muri uyu mujyi wa Uvira ubwo yabirukankanaga ndetse bikaza gutwara igihe gitoya aho abasirikare b'Abarundi bahaguye ubwo birukankaga amasigamana bahunga ibi bitero. Namakuru rero dukesha abaturage bari kuri ubutaka bwa Uvira bavuga neza ko intare za Sarambwe zongeye gukomerwa amashyi, ariko kandi bisa nkaho ari strategy nshya M23 yazanye. Ntabwo yafashe umwanzuro wo kwinjira mu mujyi rwagati, ni mu nkengero neza mu marembo aho M23 ishobora kubigiye kugifata igice gito nkuko yamaze kubibona neza ko izi ngabo za leta ya Kongo zitagifite ubushobozi bwo guhangana nayo. Igisirikare cya Kongo mu gihe hatabonetse ramfort ituruka mu kirere ngo ize kuba yaha iki gisirikare imbaraga maze izisikoye 25 ndetse na drone zikomeze kugenda zirasa ku birindiro bya M23 nabo banyure ku butaka, bisa nkaho nta musaruro ukomeye batanga. Bizagenda bite ko abacancuro bakifashishwaga ndetse bakomeza kugenda bafasha iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhangana? Basa naho bose bamaze kunanirwa nyuma yo ko bagenzi babo biciwe muri uyu mujyi ku munsi w'ejo, ndetse n'uyu munsi hakongera kwicwa 6 nkuko byatangajwe. Ni inkuru z'agahinda zikomeje gutaha mu gisirikare cya leta ya Kongo, aho abagombaga kuba bagitabara bakomeje kuba aribo bapfa kwikubitiro, ibintu biri gutuma benshi mu barwanyi nyine b'iki gisirikare cya FCM 23 bagaragaza ibimenyetso by'uko uru rugamba rusa naho rugiye kongera kuba urugamba ruzorohera M23 kuko yahereye ku bakuru muri iki gisirikare. Inkuru kandi ziravuga neza ko ubu tuvugana telefone zatangiye gucicikana Kinshasa Bujumbura, aho telefone ziri kuvugwa ndetse zikaza gucicikana hagati ya perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wari wiringiye ndetse uteze amakiriro mu ngabo z'u Burundi. Kuri ubu ngubu bigaba bisa nkaho nazo ntacyo ziri kumufasha gikomeye cyane. Amakuru kandi akagaragaza ibitero bikomeye cyane by'abasirikare b'u Burundi bari bagerageje kugaba ku birindiro bya M23 nibura ngo ibe yasubira inyuma ijye gutanga ramforo maze bongere bisubiza aka gace gatoya k'umujyi wa Uvira, by'umwihariko mu marembo kamaze gusana gakontorerwa na M23. Mu by'ukuri amakuru aragaragaza neza ko M23 ntabwo yigaruriye umujyi wa Uvira, ariko hari ibice byo mu marembo ya Uvira n'ubu iri gukontorora, ndetse bivugwa neza ko ijoro rishobora gucya abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya M23 bamaze kugera muri uyu mujyi. Benshi bati ko M23 yari yarabujijwe gufata uyu mujyi n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibiganiro by'i Washington bikaza kugaragaza neza ko igomba kuva muri uyu mujyi wa Uvira.
bigenze bite ngo intare za Sarambwe zifata uyu mwanzuro aho ntizaba zikozeho maze Amerika ikaza kohereza abasirikare? Benshi bati oya weruka inzira muki. Ibiganiro biri kubera mu gihugu cy'Ubusuwisi byagaragaje neza ko M23 ifite uburenganzira nyuma yo gukora iperereza ndetse n'ibimenyetso bitandukanye hagasangwa ko M23 ari abaturage bo kuri ubutaka bwa Kongo ndetse bakwiye ibiganiro. Igisirikare cya leta ya Kongo cyaba cyarabashije kuhabwa amabwiriza ndetse binyuze mu nyandiko ndetse n'amabwiriza yatanzwe mu gusinya amasezerano. M23 ntabwo yemerewe gutera ibice birimo ingabo za leta ya Kongo. M23 ntabwo yemerewe kongera kurenga ibice yafashe, ariko kandi none igisirikare cya Kongo ntabwo cyemerewe kongera kurenga ibice kirimo ngo kijye gutera M23. Ibi rero M23 bikoze kuko isa n'iri kwirwanaho. Igisirikare cya leta ya Kongo cyakomeje kwigabaho ibitero bikomeye cyane, ibiri gutuma M23 nayo igaragaza neza ko ishobora kuza kugerageza kwirwanaho. Bisa nkaho atari igitero yagabye mu mujyi wa Uvira, ahubwo ari ukwirwanaho nk'uko bikomeza kugenda bigaragazwa, ibiri gushyira mu kaga gakomeye cyane izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Abawazarendo bari kumvikana barasa amasasu menshi cyane mu kirere. Ese basa n'abagize ubwoba ko bagiye kongera guhungira ku butaka bw'u Burundi? Turakomeza gukurikirana ibi byose. Ni inkuru zigezweho nanone ziri gusobanura byinshi cyane umutekano, politiki na diplomasi ku Burundi. Ibintu byakomeye cyane ku butaka bwa Kongo, ntabwo byoroshye. Ni inkuru nyine nkomeza kugenda nkugezaho. Worankandira like maze nkomeze nkubwire inkuru zigezweho aka kanya. Inkuru zigezweho noneho ziri guturuka mu mujyi wa Goma. Uyu mujyi wa Goma uherereye muri Kivu y'Amajyaruguru kandi unafatwa nk'umujyi mukuru wa Kivu zombi. Ubu tuvugana biravugwa neza ko igihugu cy'Uburusiya nyuma yuko byagiye binugwanugwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Sergei Lavrov, ubu noneho hamaze kugera ikimeze nkaho ari icyogajuru. Iki benshi cyane barakivugaho nk'uko bakibona, ariko amakuru atugeraho aravuga neza ko ari ubwirinzi bukomeye cyane bw'ikirere. Ni inkuru ibeze nkaho itunguranye cyane, aho benshi cyane bavuga neza ko Uburusiya bwamaze kuba butangira gukorana na AFC M23 mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane, ariko ryamaze kugenda rigaragara, ndetse benshi bakavuga neza ko ibi biri kuba mu gihe M23 yagiye igaragaza neza ko muri iyi minsi idafitanye umubano mwiza n'igihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika. Ngira ngo murabizi aho igihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika n'Uburusiya hamwe iyo byanze ubusanga ibihugu bya Afurika bifite uwo bikora n'umwe muri ibi bihugu, ndetse aho usanga ibihugu bishaka guhanganishiriza imbaraga zabyo muri ibi bihugu bifite inyungu gukorana n'ibi bihugu nyine mu buryo bumwe cyangwa ubundi, by'umwihariko mu nzego za gisirikare. Uretse ko ibihugu bya rutura nabyo usanga bifite inyungu z'umurengera mu bijyanye n'amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi. Uretse ko n'igihe bikorwa mu rwego rwo guhimana, ugasanga nk'Uburusiya bushatse gukorana na M23 kugira ngo buhime leta zunze ubumwe za Amerika. Kuri ubu ngubu amakuru agezweho aremeza neza ko leta zunze ubumwe za Amerika yamaze kumenya amakuru ko ubwirinzi bukomeye cyane bw'ikirere bwatanzwe n'igihugu cy'Uburusiya bwamaze gushingwa neza mu mujyi wa Goma. Ni ikintu kinini cyane, benshi bavuga neza ko uhegereye akibona, ariko kandi gifite itumanaho n'ikoranabuhanga rikomeye cyane. Benshi bavuga neza ko drone ishobora gucaracara mu mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero zawo itabiherewe uburenganzira na AFC M23, ifite riske zikomeye cyane zo guhanurwa. Si drone gusa n'indege yariyo yose, by'umwihariko n'ibisasuho ngo bivugwa neza ko ubu bwirinzi buhangana nabyo ndetse bukabimira bunguri. N'amakuru avuga neza ko ubu tuvugana umujyi wa Goma udashobora guterwa n'uwari we wese mu buryo buboroheye, by'umwihariko izi ngabo za leta ya Kongo, aho bivugwa neza ko ibitero byari biri gutegurwa ku bayobozi ba AFC M23. Ibi byose byamaze kugenda biba imfabusa. Benshi baribaza ngo ninde wasinye iyi diri ndetse wadirinze n'igihugu cy'Uburusiya mu buryo bwo kubaha ibi bikoresho by'ubwirinzi, ndetse aho bivugwa neza ko atari byo gusa, babahaye n'ibindi bikoresho by'itumanaho bikoreshwa mu butasi. Ibi kandi bikozwe mu gihe umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Kongo ku munsi w'ejo yatangaje neza ko igihugu cya Kongo cyinjiriwe mu mabanga akomeye cyane mu itumanaho rya gisirikare, kandi bakavuga neza ko byakozwe na AFC
M23 aho yagiye imenya ibyo bapanga ku rugamba ndetse n'ibyo bateganya gukora, ibintu ngo byabagoye cyane kuri ubu rero. Noneho bavugaga batarabona, inkuru ziragaragaza neza ko M23 yamaze noneho kugaragaza ubundi bushobozi budasanzwe. Inkuru ziragaragaza ko abasirikare ba M23 basa naho noneho guhangana n'udutero twa hato na hato twa drone z'igisirikare cya leta ya Kongo, dore ko bageragezaga kugenda baburizamo izi drone basanga muri parike ya Virunga bazikoreshaga ndetse n'abandi mu bice barimo. Kuri ubu ngubu bizagorana kugira ngo babona drone cyangwa se n'igisasi icyo ari cyo cyose kigwa muri uyu mujyi wa Goma, nyuma y'ububwirinzi bukomeye cyane bivugwa neza ko bwaturutse mu gihugu cy'Ubushinwa. Itumanaho, ubutasi, ibi nibyo M23 yamaze guhabwa nk'uko bigenda bitangazwa. Ibi rero bigashyira risike zikomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Tshisekedi. Biravugwa neza ko ubu tuvugana umujyi wa Goma urinzwe kurusha imijyi ikomeye cyane yo ku mugabane wa Afurika. Benshi bakagaragaza neza ko iki gihugu kandi gikomeje kugenda kigaragaza impamvu iyo ari yo yose Tshisekedi yakabaye yicara ku meza y'ibiganiro akaganira n'uyu mutwe ukomeje kugenda umutsinda icy'umutwe, yaba muri politike ndetse na diplomasi. AFC M23 abayobozi bayo abenshi bivugwa neza ko ba mu mujyi wa Goma, by'umwihariko ahangaha nyine hafatwa nkaho ariho headquarter, byagiye bituma ingabo za leta ya Kongo ibihe bitandukanye zigerageza kuhagaba ibitero, yaba ibitero binyuze mu ikoranabuhanga ndetse n'ibitero binyuze mu kirere. Ibi byose ntibyagiye bigera ku ntego, uretse kimwe cyageze muri uyu mujyi kikagerageza guhitana Joseph Kabila, ndetse bikaza kurangira kitageze ku ntego, ahubwo kigahitana Umufaransa wakoraga muri UN. Uyu nawe urupfu rwe ngira ngo murabyibuka rwakojeje Tshisekedi hasi hafi kumuryoza iby'uru rupfu. Amakuru agezweho aragaragaza neza ko ubu tuvugana AFC M23 ifite ubwirinzi budasanzwe ndetse n'uburyo bw'iperereza bw'itumanaho. Amatelefone yageragezaga kwinjirirwa n'igisirikare cya leta bakayatrakinga, bakaza kumenya aho abayobozi baherereye. Ubu ngubu kwa heri ntabwo bizongera. Ibi rero biraza guha M23 avantage yo gukomeza kwitwara neza mu bice bitandukanye. Inkengero z'umujyi wa Goma biravugwa neza ko umutekano ari wose, ndetse bivugwa neza ko hari ibitero bike bimaze iminsi bikorwa na M23 yerekeza hakurya mu parike ya Virunga, aho benshi cyane bagiye bavuga neza ko haba indiri ya FDLR ndetse n'ingabo za leta ya Kongo ziba zirekereje kubona icyuho zinjiriramo ngo zihungabanye umutekano mu mujyi wa Goma. Bikavugwa neza ko M23 yagabye ibitero bigamije kuba byabakura muri ibi bice nk'uko amakuru ari kugenda bigaragaza, kandi abaturage bavuga neza ko bumvisha amasasu menshi cyane yavugiraga kure, ariko bari bahawe itangazo ry'uko badashobora kwikanga kuko bari babwiwe neza ko ari ibikorwa bya gisirikare ndetse n'imyitozo biri gukorwa. Nyamara bari kurasana ku buryo bukomeye cyane na FDLR kugira ngo bayirukane muri ibi bice, kandi byagezweho 100%. Ibintu rero ntabwo byoroheye Tshisekedi ukomeza kuvuga neza ko amahanga ngo ari kumutererana, mu gihe uyu mutwe wa M23 ngo wamaze kwigarurira imitima y'amahanga. Benshi bakabihuza nuko uyu mutwe ari ufite aherereye ibirombe bikomeye ndetse birimo amabuye ahenze cyane, harimo koruta ndetse n'andi, ndetse ibi rero bikaza kugenda bituma intambara izamo n'ibijyanye n'ubukungu bikarushaho gutuma ikomera. Abarundi bo bivugwa neza ko kuri uru rugamba, by'umwihariko dore ko benshi babarizwa muri Kivu y'Amajyepfo hariya mu nkengero za Uvira, ababo bavugwa ko bazanywe nk'abacancuro ariko mu buryo batazi kuko ntacyo bafata ku kinjiye, ahubwo ari perezida w'igihugu cy'u Burundi wakira amazahabu ndetse n'ibindi by'agaciro biturutse kwa Tshisekedi. Ibi byose bigafatwa nk'inyungu ngiye kohereza abasirikare kuri ubu butaka. Namakuru atugeraho none yemeza neza ko ubwirinzi bukomeye cyane busanzwe burinda ikirere. Nukuvuga ngo n'ubwirinzi burinda ikirere kugurukwamo n'indege, drone cyangwa se n'ibindi biturika bishobora kuhungabanya umutekano ku butaka bw'igihugu icyo ari cyo cyose. Kuri ubu ngubu ku butaka bw'u Burundi biravugwa neza ko hamaze kwangirika ku buryo bukomeye cyane. Ubu bwirinzi bw'ikirere bivugwa neza ko uwagerageza wari wese kugira icyo agurutsa cyerekeza muri quartier yari yo yose
by'umwihariko karitsiye zisanzwe zirimo ubu bwirinzi, dore ko atari umujyi wose bishobora kuza kumworohera ku buryo bukomeye cyane. Ubusanzwe ibihugu byinshi cyane biba bifite ubu bwirinzi, ariko bitewe n'ubushobozi uba usanga ibihugu bimwe bigerageza gushyira ubu bwirinzi ahari umukuru w'igihugu cyangwa se ahasanzwe aba, kugira ngo ariho bagerageza kurindira umutekano. Kuri ubu ibigezweho, perezida w'igihugu cy'u Burundi aratangaza neza ko abataramenyekana bashobora kuba bari mu gisirikare cye bamaze kwangiza ubu bwirinzi ku buryo bukomeye cyane, ndetse hakagaragara igituma benshi bavuga neza ko drone zatangiye kugenda zigerageza kugaba ibitero muri ibi bice nk'uko ubutasi bw'u Burundi bwamaze kubigaragaza. Amakuru aravuga neza ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kumenya amakuru neza ko ubwirinzi bw'ikirere bwamaze kwangizwa, ariko kandi benshi bagahuza amakuru ko bushobora kuba bwangijwe n'abasanzwe bakoresha izi systeme. Ubusanzwe hari ababirigi bakorana n'ingabo z'u Burundi zabitorewe ndetse zabiherewe amasomo akomeye cyane mu gukoresha ubu bwirinzi bw'ikirere. Ubwirinzi bw'ikirere kandi bugerageza gukoreshwa umunsi ku munsi amasaha 24 kuri 24 by'umwihariko muri karitsiye zibarizwamo umukuru w'igihugu. Ibi rero byamaze kuba confirmed ko ubu bwirinzi bwamaze gukurwaho, ndetse ikirere gisa naho cyambaye ubusa, ibintu biri gutera ubwoba ndetse n'inkeke perezida w'igihugu cy'u Burundi uvuga ko hari abari gukorana n'abari imbere mu gihugu kugira ngo umutekano we ujye mu kangaratete. Ubwoba ni bwose, igihunga ni cyose. Binavugwa neza ko uyu mugabo yafashe umwanzuro wo kutagaragara ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Izi muvoma bisa naho ikirere cyambaye ubusa, ni nko kuba uri mu nzu idasakaye uba ushobora kunyagirwa igihe icyo ari cyo cyose. Nibyo uyu mugabo afata nko kuba ari hano, maze mu gihe afite abanzi benshi cyane bari kumurwanya muri iki gihe, akaza kuba yafata umwanzuro wo gukora ingendo bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye cyane. Mu by'ukuri ninde wagerageje kwangiza ubwirinzi bw'ikirere bw'u Burundi? Ninde wakoze ibi ngibi ko asa n'ushaka gushyira mu kaga perezida w'igihugu cy'u Burundi? Mama 23 benshi barayishinja ko ari iri kugambana igakorana na bamwe mu bayobozi b'u Burundi by'umwihariko mu nzego za gisirikare, bari kugerageza gutesha umutekano muke cyangwa se guteza umutekano muke mu bice bitandukanye, kugira ngo perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abaturage b'u Burundi bakomeze kugenda bajya ku gitutu. Abaturage kandi bivugwa neza ko batangiye kutimvamo perezida uyu nguyu, kuko bisa nkaho bamaze kwerekwa n'abakuriye inzego z'umutekano ko ari we kibazo gikomeye cyane cyamaze kwishora mu ntambara. Ubundi Burundi ubusanzwe ntabwo bwashozaga intambara ku gihugu icyo ari cyo cyose, dore ko benshi banavuga neza ko byanagenderaga ku bijyanye n'uko nta bushobozi bw'igisirikare gihari. Ariko uyu mugabo yafashe umwanzuro wo kohereza ingabo ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akongera kwihandagaza ku mateleviziyo avuga neza ko azatera ibihugu bitandukanye biri mu Rwanda, nyuma yo kubona neza ko bimugoye ndetse bitashoboka, ndetse akagirwa inama yo kuvuguruza amagambo ye kuko ashobora kumukoraho. Noneho yashwanye n'igihugu cy'Ubuganda avuga neza ko ngo nacyo azagitera, aho benshi cyane bamuhaye inkwenene bakibaza ngo ibyaba yanyweye n'amagambo akoreshwa. Son Excellence Nyiricyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi araza gutakambira ububirigi burebe uko bwamufasha ku bwirinzi bw'ikirere, cyangwa arongera kubaga yifashe nk'uko bisanzwe bikorwa rimwe na rimwe. Amakuru agezweho aragaragaza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi wafite nk'inshuti wamugira inama ndetse akagira ibyo amufasha mu buryo bwa gisirikare ari perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto, ariko benshi bakagaragaza neza ko nawe kuri ubu atorohewe na gatoya. Ibyo kumusaba ubufasha ari nko gushakira imfizi ho amata. Ibi rero nibyo bikomeje kugenda bigaragaza neza ko uyu mugabo asa n'uwicariye intebe ishyushye. Telefone ziracicikana i Bujumbura, mu nteko ishinga amategeko, mu ngabo, ahantu hose bisa nkaho bari gushaka icyakorwa mu gihe umukuru w'igihugu we yanze gusohoka mu rugo, ndetse bivuga neza ko ari mu nzu yo hasi aho ashobora kuba afite ubwirinzi bukomeye cyane. Abasirikare bari mu rwego rwo kurinda umukuru w'igihugu cyangwa se mu mutwe ugamije kurinda umuryango w'umukuru w'igihugu baranyuranyuranamo mu bice bitandukanye byerekeza mu bice by'ingenzi no ku nyubako z'ingenzi zikorerwamo na leta. Benshi aho bashobora kuvuga neza ko hashobora kuba hari ubwoba bw'uko ubu bwirinzi nyuma yo gukurwaho hashobora gukurikirwa
nk'igitero gikomeye cyane nk'uko bamwe bakomeje kugenda babigaragaza. Ibi bikomeje kuba igihe hari inkuru zavuze neza ko hari akadrone gatoya kagerageje kwinjira mu rugo rw'uyu mukuru w'igihugu, ariko biza kurangira katageze ku ntego kubera ubwirinzi. Nyuma yo kuba ubwirinzi buvuyeho, bisa naho rero hari ikikango gikomeye cyane umukuru w'igihugu ashobora kuza kwisanga ari mu kangaratete. Ibi kandi birahuzwa n'amakuru amaze iminsi avugwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, aho itumanaho kominikasiyo kandi yavuyeho iminota 29 n'amasegonda 30. Ubundi ibingibi ntabwo bibaho, ubu usanga muri ubu buryo hashobora kuza gutakara amabanga y'igihugu, ndetse ikibuga cy'indege kindiriwe igihugu kiba gishobora gufatwa isaha n'isaha kuko ntawe bukontorora indege zinjira zigwa kuri iki kibuga ndetse n'izisohoka. Amakuru akagaragaza neza ko kandi muri icyo gihe hashobora kwinjira ibintu bitazwi bizanywe n'abafite inyungu, ibintu bishobora guhungabanya umutekano w'umukuru w'igihugu byakinjizwa ku kibuga cy'indege kandi mu buryo buboroheye. Ibi rero birakomeza kugenda bizana igitutu ndetse binashyira ubwoba bukomeye cyane kuri nyene cyubahiro na bamwe bayoborana, dore ko binavugwa neza ko ubu batangiye kumugera amajanja mu gihe we yatangiye gutegura uko yatangira kwigarurira imitima y'abarundi, harimo n'abamurakariye by'umwihariko abafite imiryango iri mu gisirikare. Bavuga neza ko imiryango yabo yamaze kuba bayisheta ndetse igirwa nk'aho ari abacakara baguranwa amagana bakaza kujyanwa mu ntambara. Uyu rero ngo afite akazi kenshi cyane ko gukomeza kubigarurira imitima muri iki gihe gito gisigaye kugira ngo amatora y'umukuru w'igihugu yongere kuba. Ku butaka bwa Kongo 23 yo irakomeza kugenda yadivansinga, ndetse benshi bagahuza ibibazo byo mu Burundi na 23 mu by'ukuri, kubera ko bavuga neza ko iki gihugu cya Kongo by'umwihariko uyu mutwe wa FCM 23 wagiye ugaragaza neza ko Burundi babangamiye mu bikorwa byabo bya gisirikare, nabo bashobora kuba bari kugenda bihimura bakorana na bamwe mu batangiye kugenda barwanya iyi leta bari interine mu gihugu cy'u Burundi. Namakuru atugeraho aturuka i Bujumbura. Amakuru atugeraho aremeza neza ko mu murwa mukuru w'iki gihugu cya Bujumbura hakomeje kuba ibintu bisa naho bidasanzwe ndetse bitigeze bihaba. Ni mu gihe amakuru aturuka neza mu karitsiye isanzwe ituyemo n'umukuru w'igihugu. Amakuru aremeza neza ko drone y'intambara bivugwa neza ko hataramenyekana abayohereje, ndetse hataramenyekana nimba iyi drone yambukiranyije umupaka, nimba ari abayohereje bari hanze ya Bujumbura, niba bari imbere mu mujyi wa Bujumbura bashatse guhitana perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, ariko Imana ikaza gukinga akaboko uyu mugabo. Kandi biravugwa neza ko kugeza kuri ubu ngubu bitaramenyekana niba hari ikibazo gikomeye cyane yaba yagize. Gusa amakuru avuga neza ko drone y'intambara yo mu bwoko bwa kamikazi nto cyane yagerageje kwinjirira mu rugo rw'uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi, Son Excellence Perezida Evariste Ndayishimiye. Uyu kandi bivugwa neza ko iyi drone yageze ku ntego kuko yaguye mu rugo iwe, ndetse humvikana igiturika kiremereye cyane. Bamwe bati perezida w'igihugu cy'u Burundi afite abanzi benshi, afite benshi bamukikije batifuza kuba bamubona yongera kwiyamamaza manda y'umukuru w'igihugu, dore ko amatora ari kugenda yegereza ndetse bisa nkaho igihe cyo kwitegura kigiye gutangira. Amakuru akemeza neza ko bamwe bo mu nzego za gisirikare uyu mugabo bashaka kumuhitana mu buryo byavugwa neza ko ari uburyo bw'amaherere ndetse butunguranye, mu gihe uyu mugabo we akomeje kugenda agerageza kwirinda icyo aricyo cyose cyatuma ahura ndetse aza kugira duel ikomeye cyane n'abasirikare bisa nkaho bamaze kumurakarira cyane. Inkuru igezweho iravuga neza ko mu rugo rwa perezida w'igihugu cy'u Burundi hatambutse drone ya mbere ndetse drone ya kabiri, bikavugwa neza ko yarekuye igisasu neza mu mbuga nini iherereye hano i Bujumbura. Abasirikare benshi cyane bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu n'umutekano bivugwa neza ko batunguwe ku buryo bukomeye cyane no kubona iyi drone igwa hano muri uru rugo, kandi bizwi neza ko umukuru w'igihugu abarinzwe ndetse karitsiye ze zigomba kwinjirirwa n'icyo aricyo cyose hari ibigomba kuza kwitambika nk'ubwirinzi bw'ikirere. Abantu benshi batunguwe no kumva neza ko mu rugo rwa perezida uretse ko atuye muri karitsiye ziba zicungiwe umutekano udasanzwe, kuzigeramo bisa nkaho bigoye. Batunguwe no kumva ko drone ishobora kuza ikagwa mu rugo iwe. Benshi bati ibi biri gukorwa n'abamuzi kuko karitsiye uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi
Burundi atuyemo biragoye kugira ngo ube wayinjira cyangwa se wagurutsa drone ituruka ikantarange ize kugwamo bitewe nuko aho atuye yitaruye izindi ngo kandi umutekano uba wakajijwe bitewe kandi nibigaragara nkaho ari ahantu hashobora gucungirwa umutekano ku buryo bworoshye. Igisirikare cy'u Burundi cyongeye gusubiranamo ku buryo bukomeye cyane nyuma yo gushaka kugandagura nyene cyubahiro umukuru w'igihugu Son Excellence Perezida Evariste